Hello, ndagusuje kandi naguhaye ikaze kuri Turuka Sport Buzima, nkomeza kwifuriza ibihe byiza cyane kabisa. Amavubi vs Libya, cumi n'umwe bashobora kubanzamo update zose zivuga mbere uko Amavubi akina ku munsi w'ejo, ibivugwa byose kabisa. Hanyuma mbashimira mwese mukomeye gukora subscribe, like, comment kuri YouTube channel Turuka Sport Buzima. Hanyuma mbabwira ati mbafitiye promosiyo zishyushye kabisa muri canal ku munsi w'ejo tariki 15 z'ukwa 11 kabisa, bizaba bishyushye biryoshye cyane. Aho uzaduhamagara kuri 0780753009, hanyuma tukakubwira ibijyanye na promosiyo kabisa. Hanyuma nshimira mwese kabisa mukomeje gukora subscribe, nshimira mwese mukomeje gukora comment, like, share mugasanzana zino video kabisa. Shishikariza namwe gukomeza mukora like, subscribe, share na comment kabisa mu magroupe yose WhatsApp uherereyemo. Ari nako dutangira kwinkura Rwatubyaye Abdul. Amakuru mashya ari ku mpamvu itaramenyekana Rwatubyaye Abdul ntiyagaragaye mu myitozo n'amakipe y'igihugu Amavubi yitegura imikino ya Libya kuri uyu wa kane. Akaba rero ku mukino uzaba ku wa kane rero akaba rero ari inkuru Inyarwanda yanditse. Ese yaba ari mind game? Ni ugutegereza tukareba. Mbere ko tugaruka mu Mavubi kabisa, dufite inkuru nyinshi cyane katandukanye twikoze ku mukino nabo turacyari ku Mavubi. Myugariro w'Amavubi Mubaya Fanuel Kavita yakoze imyitozo hanyuma yitegura umukino w'ejo. Amavubi Stars azakira mu kipe ya Libya kuzaza kuri Stade Amahoro nko gushaka iki gikombe cya Afurika 2025 kizabera muri Maroc. Rero ngubona akaba ntagenutse yazabanza mu bakinnyi bazabanzamo cyangwa se akazaba ari ku ntabasimbura. Hanyuma kuri Stade Amahoro ku isaha ku itariki 14 Amavubi akazaba akina umukino wayo itariki 10 azakina umukino wayo na Libya. Hanyuma ku bitekerezo uko abantu babivuga, nibwo bwa mbere nsomye commentaire kabisa z'Amavubi muri ibi bihe bishize, nkabona Amavubi ari kuvuga, abafana bari kuyavuga neza. Hanyuma rero nkunda match afata imbere cyane rwose. Hanyuma uyu nguyu Ganza muhawe cyane rwose, ariko mushaka muterankunga bitangira utari kubona tike biba bigoranye cyane kabisa. Kubona umuntu ashobora kumuterankunga kureba match, kwishyura igihumbi utakishyura igihumbi kuri match kabisa y'igihugu biba bibabaje. Turayuzuza stade mu ya Stade Amahoro. Hanyuma umuntu ubura tike waza aze inbox flowing, ndamwinjiza ejo uhita unyandikira. Akaba yitwa ni Amigo, nawe waza kumuflowing kabisa ukabikora ko yaza kubishyiramo. Hari uwatumije amatike muri Pam Cash, niba ari byo wohereza amatike yawe ko kanya akoresheje email nk'uko nabigerageje nanjye. Nyuma rero Amavubi akamaze gukora imyitozo yayo ya nyuma kabisa ku mukino bazakina na Libya na Fanuel. Imikino y'amagare bwa mbere Amavubi nawe kazaba hari. Hanyuma bashishikariza kabisa kuzuza Stade Amahoro. Abantu bazaba muri Kigali kabisa muzaza gushyigikira ino match. Ni match yahita dushyira mu mwanya mwiza. Amavubi aramutse atsinze yasigara acunze umukino wa nyuma, byaba ari byiza cyane kabisa. Baza gukina kuri match ukurikiye bafite morale, hanyuma twakora natwe twajya mu gikombe cya Afurika duherukamo 2024. Hanyuma Neymar rero nyuma y'uko bitangajwe n'umukinnyi w'ikipe y'igihugu ya Brazil, Neymar azamara hagati y'ibyumweru 4 na 6 adakandagira mu kibuga nyuma y'uko agize ikibazo cy'imvune. Ubu ibitangazamakuru byatangiye kwandika ko ashobora gusimbuzwa na Cristiano Ronaldo mu ikipe ya Al Hilal, kuko Cristiano Ronaldo ahita aba muri Al Nassr kabisa. Ari nako kandi nyuma gutsindwa n'imikino ikurikiranya, Namibia ibonye inota rya mbere mu gushaka iki gikombe cya Afurika 2025. Rero nyuma y'imikino ine rero kabisa Namibia ikaba yaje kunganya, ibona inota rya mbere ni muri iyi mikino gushaka tike kujya mu gikombe cya Afurika. Twigarukira ku Mavubi na match ya Djibouti. Amavubi amakino amaze gukina 5 heruka yatsinze 3-0 Djibouti umukino w'ejo bundi, mu gihe yaje gutsindwa na Djibouti igitego 1-0. Hanyuma u Rwanda ku itariki 15 z'ukwa 10 utsinda 2-1 Benin. Hanyuma
tariki 11 z'ukwa 10 Benin itsinda u Rwanda 3-0, mu gihe tariki 10 Septembre rwanganije 0-0 na Nigeria, tariki 4 Septembre runganya 1-1 n'ikipe ya Libya. Akaba ari isori zirita zo mu mikino itanu iheruka, u Rwanda rwatsinze 2, rutsindwa 1, runganya 1. Mu mikino itanu rwatsinze imikino 2, rutsindwa 2, runganya 1. Mu manota 15, ubwo no kuvuga ngo rufite amanota 7 kuri 15. Uvuga ko nta cya kabiri kirimo, ariko ntabwo ari bibi cyane ugereranyije n'ibihe byashize. Hanyuma Libya nayo mu mikino 5 yo gukina, Libya yatsinzwe 3-0 na Nigeria, Libya itsindwa 1-0 na Nigeria, Libya itsindwa 2-1 na Benin, Libya inganya n'u Rwanda. Mu mikino 4 amanota 12, Libya ifite 1 kuri 12 mu mikino 4 iheruka. Urumva ko ari resultat zitari nziza kabisa, zitayivugira. Tubibutsa ko dufite na 11 bashobora kubanzamo hatarize igihindutse. Ikipe y'igihugu Rwanda, Amavubi, ariko Ntwari Fiacre nta gihindutse, aza wambaye nimero 1, Ombolenga Fitina nimero 13, nimero 3 Emmanuel, hanyuma nimero 14 Nigena Clement, mu gihe uriya mukinnyi waje mushyashya Fanuel utarize igihinduka yaza kubanzamo mu badefenseri, hakavamo hagati y'Amashimwe Emmanuel, Nigena Clement, Mutsinzange, bamwe muri abo, mu gihe Mugisha Bonheur nimero 15, mu gihe Samuel Great match iheruka akina match kabisa ya nyayo, ayazaba bambaye nimero 8, hanyuma Bizimana Djihad kapiteni nimero 4, hanyuma Kwizera George uri kwitwara neza no muri Amerika nimero 20, Nshuti Innocent nawe umeze neza utyaye mu iki gihe kabisa nimero 19, mu gihe Mugisha Gilbert bambaye nimero 12 kabisa. Mu gihe abasimbura ni Buhake ashobora gusimbura Petit Byiringiro, Aniseti, Taiba, Kevin, Ramadan, Claude Niyongabo. Hanyuma mu mikino rero iheruka 5, u Rwanda rwatsinze 1, runganya 2, imikino ya CAF Africa AFCON, Libya yatsinzwe 1-0 na Cape Verde, Libya itsinda 2-0 Mauritius. Igihe international friendlies, Libya yanganije na Togo mu cyane inshuti, Libya yitwara neza. Mu gihe Burkina Faso na Libya yatsinze 2-1, hanyuma Libya itsinda 3-1 Kuwait mu cyane inshuti, mu gihe Libya yatsinze 2-1 Indonesia, Libya irongera itsinda 4-0 Indonesia. Aho ngaho rero ni imikino ya gishuti. Hanyuma Liberia amaze gutsinda 1-0 Togo kabisa, ni igitego nayo Liberia ikaba yaje kwitwara neza muri uwo mukino, yaje gutsinda ikipe y'igihugu ya Togo. Ni nako kandi Namibia yanganije 0-0 n'ikipe y'igihugu ya Cameroon. Bibutsa ko dufite promotion ziryoshye cyane muri Canal Plus, gikora no guhamagara 0788077309, tukakubwira ibya promotion ko byifashe, cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp. Nizo mbuga nkoranyambaga zose dukoresha: Instagram Talk Sport Buzima, TikTok Talk Sport Buzima, YouTube Talk Sport Buzima, WhatsApp 0788075309, ushaka dekoderi, abonema n'ibindi byose ukeneye ibikoresho bya Canal Plus. Hanyuma bashimire cyane, mukomeza kugira ibihe byiza, ijoro ryiza, ciao, hasta la vista.